Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Ginkabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kadlawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nanging relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Luzon Enhanced Community Quarantine. Sa mga Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapung... In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now.
Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected.
At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Kung hindi lang mo na si Angel, panguliyagan ko na siya ng... Ano? Hindi joke lang. Sinang bimibila mo, nag-react gidayon. Ikaw ha, magtarong ka gani ha. Babatian ka gani ni Miss Yolanda, kauluya. Joke lang gani ng... Kung hindi lang subong sinang kondisyon na Angel, siguro, wala man ako dari sa ila. Kag siguro, hindi ka mo magkilalahay ni Angel. Kag siguro, hindi maluyag si Angel sa imo tungod pigkado ka lang. Samtang siya, prinsesa, manggaranon, hindi ka mo bagay nga duha. Nang mimi. Kung normal si Angel, hindi gid matabo nga si Angel maluyag sa imo. Ina ang ipansal mo sa utok mo. Sige na, tulog na. Yes, ma'am. Good night. Diyos lang akong, sir, Ikaw lang sang beer, Sige. Bahala ka. Hindi ko magpamilit. Sige, salamat, good sir, Anay ka bala? Ba't yung kuha na yung TV? Kagahod eh. Hindi ko man maintindihan na ginatanaw ko kay kagamos ang pinsar ko. Ay, hari ka lang remote. I-off ko. Hara na. Na-off ko ng TV. Oy, hambal ka lang kung ginatuyo ka na, ha? Oo, sir, Ano, Aida? May bana ka na? May bana ka na kabataan? Oo, sir, may bana ako, pero bulagay na kami. Ay, kali. Gaman. Ay, hindi kami magsahuay, sir, Irresponsable. Wala sang obra. Gali ka. Ang kabataan mo? Sir, ang kabataan ko, wala iya sa poder ko. Ha? Wala sa poder mo? Kung ano ba sa din sila? Nga ho, pilang kabataan mo, ha? 4 ang kabataan ko, sir. 4 kaling kabataan mo? Oo, sir. Kag mga dalag ko na sila. Ato sila sa mga utod ko. Ay, gali ka. Dalag ko na magaling kabataan mo. Pero nga, nag-ubra ka pa diri sa amon. Siguro masarangan ka man nila nga sa guro na. Ay, kwan, sir. Oo. Pero wala ko yan nagasalig sa ilay, Nahuya ako nga mangayo sa mga kabataan ko, sir. Isa pa,
May ginagastuhan man sila eh. Kung sa bagay, may mga ginikanagid man nga mo sina. Wala nagasalig sila kabataan. Okay pa sila nga mag-obra sila. Kag may ginakita, sa maghulat lang sila sang ihatag sa ila kabataan. Oo, ganit, sir eh. Kung kaisa, naghatag man sila sa akon. Kag ginapasalamatan ko man ina. Pero mas maayo gid nga may kita ko yung akon. Mabakal ko yung gusto ko nga hindi na mangayo sa ila, sir. Amo bala. Ang bana mo ya, sa di na siya. Ay, kwan, sir. Wala na ako kabalo kung sa diin na siya. Wala na kamusang komunikasyon? Wala na, sir. Madugay na. Kali ha. Kung na mo balo buhi ka gali. Oo, sir. Ay, mas maayo na lang nga nagbulag ako sa iya. Sang sa magsagad ako sang ugta sa iya, sir. Kung sa bagay, may punto ka da. Ay. Aida. Sir? Sa nakita mo sa amo ni Mamu Ivy, ano sa banta mo ang danghatan sa amon relasyon? Sir? Nakita mo naman kung anong nagkakatabo sa mga duha. Oo, sir. Pirmi ka mo nagabais. Pirmi lang nagataas ang tingog ni Ma'am Ivy. Makahuluyang ginahimo niya. Bisan ako nakakairita na. Jutay nga bagay nga wala namo, maaway kami. Baisa namon. Nga pwede man naganim istoryahan. Sir? Siya gipirmi ang ginahalinan sang amon away nga duha. Wala sang adlaw nga wala kami nagabais. Kung nagatubangay kami. Natingahan na gani ako sa inyo, sir eh. Kanami man sang pangabuhi ninyo. Isa lang ang anak ninyo. Ang tanan doara naman sa inyo. Mabuot ka man, sir. Aida. Oo, sir Nakita ko na bala, sir. Wala kami sang isaway sa imo. Man mabuot kaya, sir. Si Ma'am Ivy, amo ang problema. Gusto ka dira. Siya matuod ang problema. Inatugod hindi siya kontento kung anong ara sa amon subong. Sir? Gusto niya nga malabawan ang mga abya niya. Gusto niya nga siya perming labaw sa tanan. Kag dira kami nga bais permi. Kwartang malahalon sa kay Ivy. Hindi kay ako. Kung tani dapat, kwartang ginpamana niya. Hindi kay ako. Sir? Doktor Pinoy. Help. The Negrenses. How will history judge us? In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government
is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history. Tulad na siguro mga tao dito sa mansyon. Si Dale, ato sa guest room. I-text ko siya kung kabugtaw pa siya. Dale, kabugtaw ka pa. Ano na, send ko. Ito na, nasend ko na. Kabay pa nga nagkabugtaw pa siya. Nag-message siya. Basahan ko. Yes! Hindi ako matulugan. Hindi siya ko na matulugan. Mabalos ako sa text niya. Makato ako dira sa kwarto mo. Nan. Isend ko.
Ayan ang ibalos niya. Nabalos siya. Ano, saan ko? Ikaw, kung gusto mo. Hala, balusan ko siya. Okay, kadtuan ta kada. Oh, ay, nagbalos siya. Okay, mahulat ako. Mahulat ko ni siya. Mag-ako di sa kwarto ko. Kadtuan ko si Dale sa guest room. Ay, kabay pa nga tulog na ang tenant dito sa mansion. Kadtuan ko siya. Makadto ko no diri si Audrey sa kwarto ko. Hindi man kuno siya matulugan. Lain na nagasulod sa pinsan niya. Oh, ang cellphone ko. Basi kung siya hindi nag-text. Sabi, basahon ko. Ay, hindi gali siya. Amigo ko gali. Pabay lang anay na. Muna sigurong rason kung nga dumano man siya nga. Hindi ako makapaulay. May plano gali siya. Pero basib lang ako may makakita sa iyaw. Tapos gusto ni kay ng Mimi. Isa pa, hinablo siya ni Miss Y. Patay. Nga bago ko lang napinsaran man. Kung may bala ni Miss Y nga may relasyon kami ni Audrey. Basi kung maakig sa sakon. Ay, anong mayo ko nga buhaton man. Halika, teksan ko si Audrey. Ngayon din lang siya magkanto, Dre. Delikadong malakpan kami. Ay nga, teksan ko siya. Teksan ko siya hindi siya magkanto, Dre. Tungkol delikado. Are. Are na, isend ko sa iya. Kalinaw na sa palibot. Tulog na siguro ang mga tao dito sa mansion. At ang gintulugan ng kwarto ni Dale. Masulo ko gid siya subong. Nan, malapit na ako sa kwarto ni Dale. Ari na ako sa tubang sa kwarto niya. Manuktok ako sang hinay. Audrey? Oh, Maano ka? Hindi ako magulan na, Del. Nagdalang ka sa kwarto, Audrey. Ha? Oo, gali na. Hindi gali na ang kwarto ko. Lipat ka sa kwarto mo? Oo. Abi ko, amo na ini. Ay, pariho abitanan sang ang disenyo sang pertahan. Hindi gali niya ang ginatulugan ko. Sige, nang Mimi, Good night. Nagdalang ha. Ang tuntong na Dale. May ginatago gali siya sa akon. Ano ikaw? Dale! Dale! Kabalo ko nga nagabugtaw ka pa. Abihi ako. Dale! Patay. Sinang Mimi. Nadakpan niya si Audrey sa tubang sa bertahan ko. Tapos, silin ko gidaw. Ano, abi kayo wala na yung mabasa ng text ko eh. Dale! Abihi ako. Kay balo ako nga nagabugtaw ka pa. Abihi ako. Takop, gid. Ay, abrihan ko na lang gani sinang Mimi. Nang, ano nga? Ano mo karon? Nang? Nukay na arte kay abot akatoy eh. Ang ano lang man. Natuyo pa ta, pro. Sulod. Kay mahambalanan kita. Sulod!
Didakpan ako ni nang Mimi nga. Mahana na tani mag-abres ang pertahan sa kwarto nga ginatulugan ni Del. OMG. Nawiyagid ko Ay, pasi ko naabot ako ni nang Mimi. Mapati ayan siya nga, nagtalang lang ko. Ay, ala, may pasi ko manugit siya sa kay Auntie Yolanda. Tapos git ko. Kapay pa nga, nagpati lang siya sa alibay ko. Kapay pa. Ang cellphone ko. Tanawon ko bikon may message si Del. Naaring cellphone ko. May message siya. Pasahon ko. Hindi ka magkadto dire. Delikado. Oh no! Wala ko nabasa. Ay. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalando kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my